Ama sabera internet browser a lutin lentex.mizoram.gov.in kan chulutang lentex le zoram chhia pek na alo omang pass type a hian pass chi sang sang thlantura omang zoram chhia hi chuan ration card number chutlu mai turani pass number le year a kan LSC number top le year chau kan chulutang email le phone number kan man nai nge kan chulut bok anga proceed payment kan met le ang pass number in ang vek alo oma len location ming le pa ming te ro ai nang lawang heng information mang hian kan pass diktak chu kan thlang chuak theidon ani kan pass number ani nge ani ti kan chian huna pay now kan met le anga zoram chhia chuan proceed payment zo a pay now wa lu tlang mai turani chu chuan payment gateway a min shwai lut le ang UPI hi kan click anga pay by any UPI apps tia hian kan lut le ang GPay application a min shwai lut anga poisa kan pek fel nuwa back to dashboard hi kan click ang payment history page a min shwai lut anga kan chhia pek to na receipt chu kan print to mai don ani